interes, kako bi ti rekao, nemam interes od pobjede ili od gubitka protiv Ivice. Nisi trebao igrat, brate. Nisi trebao igrat. Brate, nisam ni tio igrat, taj prihvatio to tad privatno, on krenuo da kači reklame, ja 20 dana reklamu nisam nikako ni stavio, mjesec, ne znam koliko. I onda došao na ideju, jebote kako je ovaj mudar, šta on smisli, kakvu on prevaru smisli, tu vamo se nakačio na ovu, vamo bi sa mnom, vamo mi jednu bivšu, drugu bivšu podržavao, vamo ovo ono pa bi sa mnom. Znaš šta bi oni? Oni bi da bacaju svakoj mojoj bivšoj ribi giftove, da igraju s mojim bivšim ribama, a da onda kad im treba hajp i meč da igra Filip s njima. Idemo Dakici lavovi, Aleksandri lavovi, igre ovo ono, ali kad im treba hajp i meč onda Filip. Stani, jel ti ne možeš ovaj poraz? Jebote, lete, jebo. Aj napravi revanš, brate. Napravi revanš za 2 sedmice. Ali nemoj se gažiti 14 dana. Brate, mogu sutra navečer napraviti revanš i pobjediti ga. Sutra uveče mogu napraviti revanš i rastaviti ga. Dobro, ali ja ti kaj, napravi za 2 sedmice. Nazvat ljude moje koje trebam da dođu i ja da napunim koga treba napuniti i da ne znam šta se desilo. Nije mi to interes. Na ovoj platformi se upalim kada mi se pali i igram s mojim ljudima na drugačiji tip. Niti moji ljudi više se pale na te big mečeve, niti se ja više palim na to. Izigrao sam zanimljive big mečeve koji su bili u 2 godine, izigrao sam ih. Meni je zanimljivije sad odigrat malo sat, 2, ovo ono kad dođem odigram i to je to. Ne, vidi, u tebe su ljudi potrošeni, brate, realno pričamo. U tebe ko je frišak u firmi, Velja je najfriškiji. Velja, brate, ono stam, brate. Brate, Aljo, vidi, ja na ovoj platformi ću uvijek imat ne samo svoju podršku, nego uvijek i novih ljudi i ovo i ono. To je činjenica. To je činjenica, jebote, ljubite, brate. Brate, ja ovdje na ovoj platformi dovoljno da petkom radim radio i da se 2-3 puta nedeljno upalim, ja ću imat 500-600k. Jesi ti lud?